Toplesy topovavy ny fandaharana débatsika débanao no arahinao am'izao alina izao dia fa misaotra anareo mialoha hanaraka anay hatramin'ny farany ny vahin'ny débatsika débanao androany dia andriamatoa colonel Fanapera Reusy Rodine izay sorako manokana naneky ho vahin'ny ty fandarana ty nahoda manao akory zay into io lefa mikasika an'ity le resaka ho taonenitsika ty de voninao zany fampiresadresaky tsika zay eka hizara roa ny fandaharatsika satria maro ny raha tiako anontanianao nahoda voalohany dia ny mahakasika ny fandriam-pahalemana tsy fandriam-pahalemana any avaratsiny ia moa zany colonel retraité sady nanao an'izay tao anatin'ny corps na gendarme anao faharoa mahakasika ny raha mahoraka eto Toliara dia ny resaka base Toliara fantatro koa fa dia anisany ny olobe tao anatin'ny cellule de crise nanetsiketsika an'izay zavatra zay nahoda manao akory amin'ny ankapobeny ny resaka tsy fandriam-pahalemana amin'ny avaratsany ya misaotra anao mametraka an'izay fagnontaniana zay ndra zaho koa neka fa mahitahita raha eo hoe misy ny tsy fandriam-pahalemana agny zavatra tena mampalahelo ahy avao de le resaky hoe ny mpaminany tsy masy an-taniny zao halany gn'olo halan'ireo force reo le nagn'ireo le lehibe ny force reo ny magnaraky le paikady nataoko regny sao zao tamin'ny 2000 eo amin'ny 2020 ngambany zay ny invité va ny hôte matsiatra aho tagna fianaran-tsoa hagnazava le fandriam-pahaleman'io toutes les 7 ou 6 districts raha regny vory ao iaby de tamin'ny 2023 koa aho nandeha tafarafangana général Fidera zay zany ny nangalaky ahy atoy nitondrahy nandeha farafangana ka io koa zany sud-est iaby io manomboky bakaroy Mananjary ka ziskagna Avangaindrano samby tao farafangana iaby zahay nagnazava an'io fandriam-pahaleman'io kanefa rehefa ato Toliara aho tsy ahoandrizalahy ndragny mihaino gny teniko ino tsy abozozino tsy haiko le mety fialona mety tsy haiko e mety le satria gn'anahy zany hafa mihitsy le principako ny principako de zao tsy aresenao ny fahavalo le andesinao miady regny tsy aresenao rey fa le principe de la non-violence igny ro atao zany hoe principe de la non-violence tsy miady amin'ny malaso fa manao paikady tsy ahafahany malaso mangalatry ary io zavatra io tsy hoe zaho ro namoro fa nakatahaka aho misy olo 3 internationaux nalaiko tahaka de Mahatma Indira Gandhi tao en Inde tsy nialy tamin'ny mpanjanatany anglisy izy fa ny fahafahany anglisy manjanaky ro nifoagnany de igny koa nakatahaka ny Mahatma Indira Gandhi pasteur Martin Luther tao aux États-Unis noir io nanao an'izay la nandresaka tsy la Barack Obama le lasa président noir igny manao an'izao koa Nelson Mandela contre l'apartheid taty en Afrique du Sud tsy miady amin'ny blanc reo izay koa gn'ataon'ny Fanapera tsy miady amin'ny malaso aho fe mandresy izagny mbola tsy ahafantatra fa lafa Fanapera ro mitsanga milamina gny tany miadany gn'olo matory amonto azaka sanao nahoda olo reto laha mahazo ty olo mamono olo manolan'olo manjava ako fomba akory ny resaka non violence zany hoe tsy ampiasan-kery no mety hanjesy n'olo mamono n'olo manjava n'olo mampiasa herisetra zao moa sarotry mbako raha eo zany tsy azoan'igny sasany azy io ohatra zao tsy mikasiky malaso zao fa apetrako avao le lalagna hoe tandremo ze olo tsy magnara-dalàna tonga aminareo an-tanà eto ka raisy ohatra tonga eo zany mivahiny eo le olo mpangalatsy io mivahiny eo i haseho amin'ny fokotany tsy mahefa
agny tone hoe inotsino aby koa gny taratasinao na gny passeportnao baka aminareo agny tsy mana tonga de roaha zany roaho koahy ka lafa roahy atao an'izay tsy afaky mangalatsy sasy izay le ataoko hoe tsy fiadia malaso ro atao fa le fahafahany mangalatsy fa tsy afaky mangalatsy ani zay satria voaroaky fa tsy misy olo mpandray ka izay le fandroaha zay izay entany gny vahoaky hanao an'izay fa tsy handeha hagniraky miaramila hagniraky gendarme hanao patrouille mbetimberoa tsy izy zay tsy vahona ary fanampera tsy nanao an'izany hatraminy nanaovako ny carrièrako nao da ny te hiresaky hoe zany hoe le resaka dina am'izao fotoana zao nefa ny dina io misedra olana pirofo ny problème atao BP Hatsakaraha izay nampisy olana lehibe raha nampisy olo roa angamba zay maty tao zay na mihoatra an'izay nisy ny naratsy polisy taony aminao manokana satria raha ny fahatedidiako any naoda io anisany nanao aniny dina mamafiôly ka miseza olo io am'izao fotoana zao akory ny ahafahana ndraiky manohy an'izay tsy misedra olana zaho fa le fitondrana ro mampisedra olana andraheo gnahy rehefa manao dina aho de omia gny vahoaka zany le fahefa izy ro manao gn'ambony aty mpanaramaso fotsiny fa gny raha hitako inaniky zao gny dina laha misy misy gny dinany faritry misy gny dinany district misy gny dinany commune eo vo dinany fokontany iregny tsy rey fa fizarazarandra avao rey fanava corruption regny fa gny dina agny amy fokontany agny avao no misy gny dina fa mpanaramaso gny échelon baka ambony atoy zay gnany fanampera mamafiôly io tsy misy andraikitry ny faritry io tsy misy andraikitry ny district sy ny karazany io fa mpamaramaso avao rozy agny amy fokotany ny tena mandray le andraikitry na izay na tsy zay tsy de nihatra zany ny resaka dinany mafiôly azo lazany hoe matimomoka ihany zany ny raha namboarinao nahoda zao izy nihatra eo fe azo lazay tsy nihatra koa raha eo le tamin'andro ny dimby benariany chef de région namoronako azy ka nilamy gny tany taminay sy dimby benariananao andraheo de nagnarakaraka an'io koa mba nilitsilitsy teo avao koa i Robert lafa teo nanao application raheo général fa lafa niavy gny sasany nisoriny raheo manahaky gnany natao photocopie rahegny nalany nasiany colonel Rabegily sariny gnazy nataony dina be koa nefa gnahigna avao ni copie avanio fe nilitsy amin'ny loza atao hoe misy dinany faritra dinan'iny zao ko nihinam-bola iaby gn'ologno manomboky baka amy fokontany agny la jisika aby ny région agny tsy nanjary le dina tonga koa avy koa gnany gouverneur aty mbola izay avao tsy manjary le dina ka le dina tsy manjary io avy amy fitondrana tsy mahay application fa gnahio ina atao koka nilamy gny tany ane mbola misy olo velo mbola misy olo nahitany hoe tamin'andro ny dimby benaria gnao mahitany hoe tsy nilamy ve gny tany tamin'andro ny dimby benaria nipetraky teo zaho natao chef de sécurité milamy io ao da hivaliky amin'ny raha mbalaza tiliary etoy tsika eran'ny Madagasikara ao zany dia ny filakevitry ny ministre mahakasika ny fiverenana ny base tiliara hiasa ary dia tamin'ny conseil des ministres tamin'ny larobia lasa no nisy an'izay amin'ny ankapobeny ny fahitanao an'izay toejara zay le zavatra mahagagahany de mahagagahany fitondranany de zao nanao rozy conseil des ministres zany napijanona rahegny tokony mba ampahafantarigny vahoaka koa ino gn'antony ampandehanagna azy io koa tsy fantaton'olo le gn'antony fa le nampijanonagna azy iny zay ro hinay hoe misy raha tsy mety gnao ka nampandehanagna azy koa ino gn'antony zay le teneniko hoe le fitondrana zany mitaha merivery le vahoake
de mamorona etsy 0 ambarao anay gn'antony so hangina zahay zay gn'antony ka zahay zany araky lazaiko aminao de tsy hanaiky anio le famohagna any base tuliare io tsy hanaiky anio zahay ndra gn'antony tsy hainay ary hainay ny faharatiandraheo zay tsy agnekenay azy io ny antony laha araky ny voalazany tatitry ny filakevitry ny ministre de hoe misy drala 5 milliards de dollars zay ateraky nio tetikasa eo raiky zay misy drala 80 millions de dollars zay natokana ho an'ny fotodrafitrasa zany hoe ny resaka l'hôpitaly resaky lakilasy ary ny tena farany de le hoe misy 4 millions de dollars natokana ho an'ny resaka fiantsaikany io tetikasa io zany hoe ny effet secondaire nio tetikasa io zany dia nanokana drala ka zay zany le hoe mba hahafahanareo zany nareo manohitsy io hoe efa mba misy zany niezaky nataondrozy zany hanalefaha ny haratian'io tetikasa io zay zany laha ny fanazavanjeo tsy zao moramamora ary farany dia ny hoe ny fisianasa fantatsy zany fa ity tuliara ty ity faritanyny tuliara ty ity faritry ity dia hay ny tsy fisianasa ho an'ny tanora raha ny fanazavanjeo zay ngamba izy ya misaotra betsaka amin'izay le fagnazava zay fa izao zany ny raha tiako ho rappelevako antsika tsika na manao akory ny fiaignatsika eto aza mba miala avao koa tsika ny soratra masina io le fiaignatsika eo ane roa ny sefotsika miamby antsika eto sefo voalohany de Jesosy Kristia e sefo faharoa de Satana io le Satana eo magnaparitaky draly io le lazainareo hoe hisy an'izao hisa hataonao akory ny ho fiasany volegny milliard igny nefa abakeo ho maty zay ho maty abakeo ka ino milliard nao zao raheo ao misy radio activité raheo zay anefa nivolagninay e ary misy olo nanoratsy toy lelahy toy nanoratsy io Stéphane Narison zao gn'agnarany milaza ny zavatra tsy mety havoakany le fitrandraha eo mbola misy koa tsika fa ny sasany moa raha mino cour de compte namoaky boky roa io raiky tamy 2021 raiky tamy 2022 cour de compte io assemblée des magistrats erany Madagascar nanao étude avao koa ary nanao étude erany Madagascar izy fe anisan'izay le ranobe io namoahany ny heviny koa hoe dangereux io fa izao ka izao io tsy mandraranao hoe ka manao nareo manaova nareo fa iro ambarany le tsy mety zay isaorotsika andreo magistrat reo ambarany antsika le tsy mety ka iregny ve tsy misy dikana aminareo mahay taratasy manao poro any base tuliare eo le hijery any taratasy moloe fa gn'indroe namory teto io corps de compte io ary mahagagahy le rangahy miaro any mabase tuliara atao managnarany tsy mana parfait zay tsy mana imparfait moako gn'agnarany le kao miaraka aminay koa ka mahagagahy gn'antony tsy ijereany an'igny taratasy ny boky ny cour de compte igny fa manohy izy hoe izao ao le draly io le atao hoe tompo faharoa io draly eo mahajamba raha eo la mampanao tao fahatany izay raha fandeha le anavandrozy an'ity raha ty io fa ny tena izy tsy tokony ho vohara eo fa mitombona ireto le tsy mampety azy misy any radio activité io zao la magnazava aminao de zao mifandehany araky le manapahita anagnanay taratasy aby moa raha reo fe tsy ahoandrozy ka izay gn'antony fa la vao mila nareo pour base tuliare eo mamonjy ahy fa anagnako iaby document eo document scientifique tsy asany fanampery eo
fa nangalaka tamin'olo fanampera izay le document scientifique io voalaza tao ein lafa halihoy io raha ao aranobe io agny amy 70 metre ambany agny vao ho azo fasimainty io kanefa a 40 metre ambony ety de fa hita io radioactivité io zany hoe mbo tsy azonao le fasimainty fa miboaky le radioactivité a 40 metre miala baka ambony agny izany aby zavatra voalazany le scientifique zany fe tsy raha rahitsika non da zaho te ametraka avao hoe ampoloko ndraiky raha volaniko atoy misy jala hoaho 4 millions de dollars isantao hanaovana an'izay hanalefaha ny fiantsaikanyio vokadratsiny fitsanjaha io ny zavatra misy no da na volamena io na pétrole io so avao koa hazava misy avao a ny raha tsy mety ateraky an'io fa le vokatsôly zany de le hoe misy avao koa zany a le produit azo de ny mampametraky fantany ay hoe de le raha ratiany avao raha mba volanareo fa tsy mba misy avao koa ny raha mety hasoany le tetikasa zao milaza aminao ein laha comparevanao ny raty sy ny soa ny raty ro matanjaky ka aleo volagny raty io mba hadaboky le soa ty fa tsy hahasoanao ty soa ty fa ambavy eto fotsiny ity hasoa ty hainao io le radioactivité io tsy raha mamono tsy mamono manao kory aha ny radioactivité tompoko oka ho tsapatsika rehetrarehetra zay mihaino ahy zao tsy mamono radioactivité io ny raha moako lafa maty a misy mpandeha veroa alevegotsika lity fa maty misy namono zay alevegotsika lity fa maty fa radioactivité io tompoko tsy raha mamono fa mandripaky midikany mandripaky de zao tsy misy handevy anao koa gnao fa manao fatim-biby fahatalimbegny mba tanetimbegny avao iha tratsy ny radioactivité io asa mazava aminao zay ny ay ny tiako apetraky hoe na ny io ty resaka QMM Fort Dauphin zay mitrandraky koa io resaka fasimainty io misy ianao milaza hoe misy activité io misy radioactivité zay ny resaka anao ny ay ny raha apetraky hoe olo reo mbo Fort Dauphin tsy maty arako volaninao zao manao kory ny fanazavanao zay hainao lafa ia tahino renseignement tsy raha mian'olo anao ny mariny ao misy olo clandestinement nanao enquête tao azo kokoa anagnako amy clé USB sarin'olo rey ao gny olo moana ao gny zaza kilemaina ao gny zaza jamba olo bevoka mate fe tsy asehony le fitondrana amin'olo raha rey fa le tragno soa le mahafinaritsy le atao paradisa irey avao ro asehony soa atao zao hoe mandeha QMM io ary zahay koa ne raha vao niseho taty tamin'ny zahay nitsanga nisy filaharana ataonay zay niaraka tamin'ry iry cité-ny vao niaraka tamin'ry ano Théo nisy filahara zay la ny telefony anay lo baka Fort Dauphin zay hoe misaotra anareo le hoy manao réaction manao n'igny fa la mba nisy an'igny koa igny anay ta Fort Dauphin ato mba niada zahay zany hoe misy voolo ao fe aetake satria nino ino lotsy satria mba tsy hisy commentaire manahaka ataotsika zao aetaky raha igny satria hidriky nagn'olo la vao io tsy aetaky hidriky gn'olo hoe atanolo QMM ataoko an'izao QMM sahala am'izao ka mba tsy hidranona an'izay mandeha avao aetaky raha io ary reko koa za renseignement reko hoe ireo olo misy occupé any QMM ao tsy manao bazary a Fort Dauphin ao fa manao bazary en Australie zay koa mba alao zay renseignement zay fa misy raha zay ka mieto zany gny tiandrozy atao tsy maintsy ajoro avao io le ki radio raha tia ary henoko ambarako anao eto fa mbo ifakahita moa zahay avy lao zay anavany azy fa misy pikaramanady eto na le fety fa la avao mivoa bazy toliary eo iregny ro ampisambory ampitifitifiri anay misy an'izany gny eto hoe
fa tsy haiko ny veriteny fa misy zay impolianatsika eny baka anao da indray zany misy fanamariha kely hitako a zaraiko aminao satria di zavatsy misy limitao zay no nampihantoa ny fanjakana an'io tetikasy sabazotoliara nampihantoa zany hoe suspendu fa tsy nampihantoa na nahily définitivement ny ay ny fanontania apetsako aminao nao da hoe tao anatin'izay 5 taona zay kosa ve tsy nisy zany ny mba hetsikinareo fa de fa hoe fa nihanto de nareo zany mieritseritsy hoe lefa mihanto de fa tapitseo ny zavatra misy rehefa reo olo reo nanao investissement ny zavatra misy nefa ny fanjakana ro nanome ny autorisation tsy raha niavy fahatany an'olo reo e fa ny fanjakana ro nanome autorisation an'olo reo ka tao anatin'ny 5 tao nipetsaranareo sy nandehanandraha io valy de fa hoe fanoroa raha reo tany ka de fa nieritseritsy nareo ty fa tsy handeha sasy io ny raha atao nanao nivory ny ministre de nio nalefa ndraiky ary tsy vitan'izay fa efa tsy ny australiana sasy ny tompony am'izao fa ny amerikana ka manao kory ny fahitanao zay zao ie le resaky hoe tsy nampihetsika anay zahay tsy raha spécialité ary tsy raha hivakianay loha zao hihetsika ty hetsika roy zao ny ilainay avao mijano raheo zay ny hitadiavanay azy ka tsy nijano raha eo nao ta ka aminay zahay tsy spécialiste tsy ahay azy fa mato tsy mandeha e mijano naroa ny tragno ny aroy nakopakopakay tsy misy olo mandeha hany ka iny ndregny ahafahanay milaza hoe tsy mijano izany zany les spécialités à l'intérieur de sa tête zany manao an'izao hoe ohatsy ajanonay io fa ingao ohatsy ny karazany azy zay fagnanay zany lafa raha eo tsitrandraha mijano zay aminay ho avy koa inaniky tia tsy manaiky koa zahay zay ny raha misy fa tsy fandraiky moa zany nareo azo everina aveo hoe ino zany no mety ho tohiny zao tsy fanekenareo zao am'izao tetikasa efa manomboka hivoha laha ny fahitana zao zahay tsy manaiky fa ny tohiny tsy hainay hay koa gnahaizanay ny tohiny zao ane ao andohan'le mpitondrao ka gnao andohan'ny mpitondrao le de zahay fa hay azy hoe zao ny hatao am'liroa zao ny hatao am'liroa tsy hainay zay fe zahay tsy manaiky izay aia gnahaizanay zay andohany ao mety ho tifitifirin zahay mety ho samboriny zahay mety ataona akory zahay zay mbo tsy hainay zay fe zahay tsy manaiky io tsy manaiky fa nisy aloha zay laha tany amin'ny taona 2018 efa nisy zay fisambora zay raha tadidiko so olo 30 no ny samborana nakany satria nanjava tanin'olo nandoro tranon'olo zay ao anatin'ny lalàna zay ka tsy atahoranareo va naho da ny mety verenany zay resaka fandaminana ataon'ny fanjakana zay de fisambora le raha zany gn'antony tsy atahoranay azy de tsotra laha zaho nandeha tagna manjaka miadana ka nibodogny tao na nandoro tao mety matahotsy aho mety ho sambory aho fa le raha sankagnanay any antanindrazanay aroy e ka igny antanindrazanay igny magnino ho sambory zahay manambora anareo laha te hanambotsy fa tanindrazanay io anay zay colonel lafa sambory olo reo zany de manao kory iha manao kory amy vatanao manoka zany hanao kory sambory fa maraky reo tsy raha nareo olobe io fanao koa fa nisy n'olo nisambotsy koa ne teto tamin'ny nitondra le crado nitondra tagny ka zahay ro nilitsy azy tagny ary zao nilitsy azy tagny nandeha tamin'ny préfet nandeha tamin'ny OMC nandeha tamin'ny généraly ano aroy iagnarany jaky aroy nandeha zahay ny lafa raha igny tsy mety misy koa olo ny sambory koa ny gadra fa sivy zay baka agnano nampigadrany 4 reo baka agnano iagnarany tany Samangoky nidiranay koa da nidiranay tagna amin'ny Bianco militsy zahay avy zahay lafa raha igny tsy mety tsy ara-dalàna avy zahay ty resaka anakiraiky nao da de hoe resaka tsy fanananasa ny fanehon-kevitsin'olo de hoe io tetikasa izay voan'ny fanjakana ao de ny base tuliara dia anisany hampisy asa hiterakasa ho an'ny tanora ny tuliara ny fantanena mipetsaka amiko hoe io moa zany le tsy faneky anareo azy fa izay fanananasa ateraky ny base tuliara hoe
aminareo manao akory zay faharoa raha mba misy koa baka aminareo sosikevitsy mba hialana am'izay tsy fananana asa zay satria nareo manao zao cellule de crise nareo mivory manana ve nareo solution am'izay tsy fananana asa zay ho an'ny tanora ny Juliana. Bon, le resaky hoe fanananasa hoe avela raha fanananasa zay mbola miverina ndraiky aho. Lozanao hateraky raha eo hamono ka ndra miagnasy asa fahatany zao satria bakeo ia ho maty. Io volaniko aminareo hoe tsy raha famonoana eo atao fa fandripaha ho hiripake tsy misy mpandevy iha. Ka donc zany resaka ambava fotsiny le resaka hoe anagnanasa fanagnanasa ty fa intia lozety jereo akaikety manakaiky anao ingo lozy eo hataonao akory io ny fialagnan'io izay ro ny voatao raha ohatra zany najano magnino efa va ny moyen hafa tokony hahitagna asa ho an'ny mpamaraky reo ohatsy zao mamory ataotsika hoe lasary tany dezaky egny iaby tsy misy raha egny avany lekely reo miava lekely reo de mamboly lekely reo sy ny karazany mamboatsy koa mamoaky iha karazany aomby mianao tsikiraikireky reo mihary aomby reo le mpagnarivo bakeo maro ny moyen hampanjakana anyty le fanagnany mpamaraky ty fa tsy amina lalany io avao ka marona hodaka mbo i anarikeo mazava zao le zao le maneky raha volaninao fa maro hoidisanao fa io mbo ny fahitanao ny fahantrany le vahoaky ny tsy fiasany le chômage zay le tiako volanao misy solution fa tsy atao avao koa hoe maro manao akory nao da misy solution ao fe tsy ataony fitondrana solution zany volaniko zay mia moyen mpamaraky reo hiasa tany igny o desaky laha mianao sary moa rozy manao akory mianao omby fa hiasa zay fa asa ino moa ho hitany ato miavamiava avao ne zao miavamiava mandraoky tany manao ino tsy ny karazany ary ohatra ino drala ho azony eo zao meo sary izy hiava meo omby izy hanavany sary meo tany izy hamboleany maro le moyen meo drala izy hivarotale ampamoaho izy hotely misy io nahoda tamin'ny larobia teo araky ny voalazako teo no niboaky ty conseil des ministres ty fatatsika fa zao fotoana zao mandeha ny propagande ho an'ny resaka ben'ny tanàna aminao kisenjasenja hoe izay namohana nle vevany le suspension ny base tuliara ao anatiny zao propagande zao sa tena hoe fa programme nataon'ny fanjakana eo tena tokony atao satria efa maika koa reo olona andeha hitsanjaka an'io arena ao ambany tany io le paikady io moa toujours misy avao paikady io hoe soa rozy hahazo ino ty mpifidy hahalany ny candidat-ndrozy sy ny karazany izay zany gn'antony mahapresse androzy nanavany raha ty ane lagny tena izy laha araky ny fandehana satria manimba moraliny mpiaramonina ny vahoaky le famohagna azy tampotampoka ao agnatiny propagande ny communauté maire ty laha raha tena nandiny javatra zany fitondrana mbo tsy tokony ho niboaka amin'io fe nandiny javatra bevata ny fitondrana ka naboaky nio soa hahazo client soa hahazo ino ty mpifidy iregny le olo candidat-ndrozy regny paikady io ka mitandrema nareo zay hanao fifidiana zany fa hoe mivoha base tuliara ka ho fidinao ty ze sitraponareo ro fidinareo fa azavoa reberebe fa tsy hitondranareo maka izy eo tsy hitondra eo nahoda misy fanontania somary hafahafa toy fa apetrako aminao avao hoe raha fanjakana io naniky zao manao zao fanjakana hoe amin'ny akapobeny tetikasa io mizara roa moko nareo ao ny pour ao ny contre am'izay fotoana zay raha ohatra hoe misy zavatra ohatrany hoe référendum sorte de référendum fa de zay moa fa saritsariny avao apetrako aminao zay ka am'izay fotoana zay
betsaky koa le olo zao hoe zahay mila ny base de l'air hanao akory nareo contrat zio le betsaky moa zahay tsy hagnisaka azy hoe ia betsaky ia vena fi zahay contre eo contre koa zahay contre eo contre fa ze olo hanao zao hoe zahay mila ny base de l'air eo tsy sankagnanay avy leo imiliny agny fa laha maro alisa raha da laha maro alisa rozy koa zany ro maro alisa hoe zahay mila ny toy fa hiasana anakinay ka zahay ndray ho maro anisa ndray tsy maro anisa io raha tsy ekena io tsy ekenay ny zavatra misy ane de zao hoe ohatra n'olo pikaramanady avao le olo pour ny base de l'air re contre base non pour ny base de l'air pikaramanady mpihinandrala fa ny contre mba remarikevinareo les contre zany ce sont les vezo et les masikoro fa ireo avao contre reo tsy misy hafa satria ireo tena concerné fa ny sasandrey ny miamiandrala avao ka maro groupe maro vasafiry a million mivory ndraiky fa zahay pour base de l'air zahay pour base de l'air salamzao ny miamiandrala rey ka zahay na ino hatao zahay midrikina eo midrikina ary zay ny volaniko amindreo ndra io koa ne hadinotsika mivolagnazy fa ndra io ranobe one air protégé ka air protégé tsy azo trandraha io laha tsy mahazo autorisation baka amin'ny Nations Unies fa ny air protégé fa tsy any Madagasikara io ranobe io fa tsy antsika eo amin'ny P42 io tsy antsika eo fa gnany Nations Unies ka laha hisy raha ho trandrahagnao tsy maintsy mahazo autorisation bakany izay zany ny tokony ho jerentsika akaiky fa tsy tokony manao atao fahatany avao tsika hoe manao an'izao mbaza vao amin'ny pianatsika le hoe air protégé nao air protégé zao zany de hoe faritra arovana ka lafa faritra arovana izy gnany izao tontolo izao fa tsy antsika avao anao da ny raha misy de zao mipetraka am'izao fotoa zao raha roa dia ny fanjakana zany efa namoky hoe io ny décision-nay manao akory sy manao akory ny mety ho fiafarany ty raha toy na ho da laha ty fahitanao za manoka laha fiatako manao iny hisy za raha toy sa tsy hisy mety hisy io lafa midrikina rozy fe hidrikina avao koa zahay fa izao koa zany ny zavatra azoko rappeleva tsy misy antony ve zahay masikoro zahay ireo vezo reo laha midrikina hoe tsy ilainay raha toy de tsy ekeny fitondrana fa magnino gnany soa mahamany nanekenareo lafa livola hoe tsy hitrandrahagna aminay ato satria soa mahamany na ve Andriamanitra mpanjaka fa zahay andevo zahay masikoro sanatsianao ta zahay vezo andevo ka tsy ekena ny hetahetanay ao soa mamanina tsika témoin tsika eo misy raiky koa anao manakara ao hagnano farafangana nidrikina koa hoe tsy ilainay mitrandraka ny toy ny ekena fe tsy misy antony ny masikoro amy vezo tsy eke zany ny hetahetany io hisy raha eo ny raha misy nao da resaka fitsandraha ro resaka volany matetitetika ny fitsandraha dia surtout ny ambany tany dia miteraka orana avao ny ay zany raha eritseretiko amin'ny raha ty hoe mety hisy ve zay maromaritsy iresana aminareo amle reo tompony orinasa nareo mijikina sy le fanjakana azo everina ve ny zay maromaritsy iresana entre anareo zay ka izao ane sarotra zay le maromaritra iraisana zay ny mahasarotra azy zao moa ve ny fifagnarahanay sy ny fitondrana mampiova ny haratsiany zay zavatra naboakiny naturellement bakao amin'ny tany tya baka ankibony tany io hampiova azy ve zay le fifagnarahato zay tsy hampiova azy zay ataoko tsy solution ny solution tena izy ajano io raha eo tsy trandraha zay solution zay fanjakana zany volanareo ajanony ndraiky raha manonzay fomba akory afahanareo ndraiky mivola amin'ny fanjakana hoe ajanony ndraiky raha ty reo da
ndra za hoe zao fareny ino koe raha nataony fanampera interview zao fareny any zay fa mety ko fa tonga amin'ny any koa magnino tsotsojanjigniny zay anga mila ino mila hipaiky lakolosy va mila hanao ino gny hafantaragna any zay hoe tsy mety raha toy ndra izay avao ka fampiazy ary io intia raiky zany manao avertissement zahay io le resaka hoe fisambora eo manome ino ty miavertira le antsika force anareo force zahay fa sao de ataony fitondrana fitaova avao nareo raha tsy mety ataon'igny alefany anareo zany hataony fitaova hagnapepopepo anay aty kaza miditra amin'izay nareo fa mety loza ho anareo sy ho an'ny fianakavianareo zay rapitso rafakapitso ndray andro agny tsy mety zay manao vavao zavatra magnaradalana tahaka zao miako exemple anareo zao la nanao greve université ndray mandeha sy nankandrozy la legny nataondrozy otage ampela-pamafatrano miaraka amin'ny gnanany nandeha aho amin'ny université nivolagniny dimby benari aho manao kory tsy mila garde corps tsy mila ao aho nivolagniny rabe Gilles aho fa izy amin'io commandant groupement miako garde corps io moko le zao tsy mila garde corps nandeha avao tagnampolo rety amin'ny université tonga eo hainao ao raha ataonareo toy zao tsy misakagnaty fe tsy mety ino gny dikany zao mpamafatrano zao ataonareo otage laha anareo tahanao otage ilironareo recteur zay nihina gny drananareo amy bourse tsy azo anareo mandehana amy recteur agny nareo fa itoy avelaonareo lala toy koa fandehanan'olo zisiky makagna miary ka sankagnanareo eto tsy mety mandehana nareo sankagnanareo agny amin'ny trano recteur manao an'izao koa le fisankagnandrozy any andaboly agnano andatabo laha nisy anaky tandroisy sy tandroisy tagnalagna vinonony antanosy zao tagnalalava tagna de neloko antanosy ireo satria tsy nandeha de neloko tagnalagna sy antandro ireo satria tsy nandeha tsara ny fitsarana misampandala rozy nandehanako tegny koa gaga iaby OMC natahotsy zao nandeha tegny anao avoahonareo ao lala toy avelaonareo satria mialy amin'ny Madagasikara manontolo nareo fa ato ny ministera iaby ato la meloko nareo sankagnonareo tribunal sankagnonareo gendarmerie zay kanarota tsy mbolazanao taloha iny fa andesinao iny hoe colonel Fanampera le mangitikitiky ty olo iny zany mbo andesinao le raha misy raha miova avao le nahoda na ny toetsain'ny mpamaraka laliky zao fa hainao avao ka laha resaky varao zao molazanao iny va andesinao toy vanao dabe ka ny fahamarina tsy miova hainao lafa vinonony kaina bela agny de ny vola zany Andriamanitra hoe ka manao nio i alay kaina fa mifakatiava nareo tahaky nitiavako anareo moa ve zay mifakatiava anareo tahaky nitiavako anareo zay fa tsy ilaina zay en 2024 ny hevitsy tompoko mijano avao raha volagninao amizao hevitsy gnany fanampereo fampandriany tany io hevitsy fa tsy zaho hanao nity ka hevitsy igny toujours valable eo à n'importe quel moment mandeha fotoana ameko 2 minitra anao da amin'ny hafatsy ho an'ny vahoaka ny Toliara na ho an'ny Madagasikara zay minotsika eka ho antsika zany ny teny farako de zao oka tsika rehetrarehetra mipetraky eto Toliara hanohana any mpiandriaky ireo miaro an'ny andaboiroy satria io aneka rozy mila fio tsy raha hanindrozy avao fa avarotsy aminareo mihinagna ny fiailany vezo na nareo merina mipetraky eto na tagnalagna na antandroy na bara na masikoro na ino antsika iaby ka tohagnotsika vezo reo aminy io le tsy hanavana an'io le poro any andabo io
faharoa manaraka an'izay manainga antsika masikoro rehetrarehetra fa intoy ny loza egny tampidiry ny fitondrana antsika ka manaiky loza ampidirina antsika fa mitsangana amen. isarako baba ny naleko vahin'ny fandaharana debatsika debanao nareo any tokantrano any koa de isora nanaraka nay tao halina zao dia mampanatena vahiny hafa koa raha ny programmana eto dia hisy ny avy ao ny base tuliara hanazava koa ny fahitany ny fandehan'ny raha ny fandehan'ny raha zany de tokony andriamatoa mana parfait no andeha hiakatra eto amin'ny plateau hanazava ny mahatsara ny fisian'ny base tuliara amin'ny manaraka dia tsy maintsy hisy débat izay débat ho an'ny pour so an'ny contre mba hahafantaratsika hoe ino marina ny tena zava-misy inona ny tena marina fa na eo zay na tsy eo dia mbola mampanantena koa ny hisian'ny débat politique izay ao atoato raha ny fandehany dia candidat telo hatram'izao no naneky ho vahin'ny ty débatsika débatnao toy ny raiky dia mbola embena koa dia mampanantena anareo fa tsy maintsy hisy zay veloma toko lahy veloma toko vavy.